Biro. Pun siapa ya? Itu yang bini. Siapa ya? Diri. Nugi bro. Ini kok ngetela Fudi. Acing guncing benreng bini di saja. Oh, ya biasa dik, cek laban pegal lagi. Fudi lah pegalan. Iyut lah biar apa pegalan. Oh, tak manglong kalau aku ngetela Fudi acing guncing benreng bini. Betin aja pegal lah. Ya biasa dik, dengan di bekal kemana-mana berdua, jalan berdua. Seakan-akan dua dunia milik mereka berdua. Nyaman deh dengan di bekal. Ya nyaman leh. Ken mun Fudi bede troalem nak iya. Pun siapa kalan lagi bacing kuncing melolo. Takut tak ada orang tahu. Padahal mungkin apa kalan juga beni mahram. Ya biasa dik, cela Fudi ngajua. Ku tak tahu si bing apa Fudi jua. Dik, Fudi dik. Terus ciling meleh tambu. Kasih baca dulu. Wih, para joker betin berdina. Joker, jomblo kere. Ahai. Terus ci sampai. Ni seperti yang mana yang tadi bekal. Bejari dong jengengan ngang kata terselem. Tahu apa saya kebentak, muntah rasana noreng. Apa saya kebentak? Ni dengan kau rela bekalan dia nyaman bejari ya entah kon bekal dia. Soleh Riki. Ngeding. Aduh, minta lakat mangkat ke kon bekal lah. Cek kon titip bekal agama bangga. Iri, bilang bos. Ahai, pal. Beni kan iri deh. Anu apa mikir iri kering apa kalan? Cak apa kalan dia bisa bekal burung bisa bekal deti. Deti jaga bangga. Tokok mun burung pas tangisen. Tina kalak biasa narobai. Tile. Lar resni kerik. Aja ku tak bentana orang se tak laku rurik. Se iri ngan kakeh. Mangkan ra apa kalan mereka tahu rasana seneng aja len ben bekal dia. Le ngakan waduh ni pokoknya seneng ben bekal juga ke mereka tahu apa kalan kecangi. Cingguncingan ngakan waduh ben bekal kakiro mereka tahu rasana seakan-akan dunia milik kita berdua mongko nengang kerja ngontrak ro rasana iki seneng ro ada pada. Jadi food. Ngaring tak teman ngaji ro. Mau nanti bekal benikin pas bebas mau dibawa kemana. Selama ijab kabul belum terucap, selama itu juga kalian bukan mahram. Jadi harus berdebatasan. Jekan, lairi pole kan. Tahu ring kau desa apa kah? Tak ada jenana kedua je. Yung mungkuan di anak bini, tapi bukan labun Fudi juga. Peteng ala orang ke belum ada ciling aki. Tak. Lu sih kemeroreng tua senrema Fudi deti calon manton aja. Cek Fudi ngaji ya. Dari sing ngapit aki ale kamatuar. Mun beda mantan mah teh mau pas tangi bekal bae bawa. Le amit aki ka kamatuar mungkin tak bagi lah torot. Gua kalau jepin itu pun apa? Halo, assalamualaikum, Mbak. Apa bakal jepin? Punten kan andi parlo terus ngambil lagi ale ka dito. Iya dah mah. Enten mah temu nikah bukan bermantan dan nikah. Terus ke pas ke aja lain boleh ngomong lagi kelam. Oh iya tak apa-apa kayak bila mantan anak. Deki mantan ka dito ke laki kali. Oh iya kemarin lagi ke beda. Wana mo na lati na abi ka sa. Oke biasa nak. Untuk macam baik beda. Kontak itu lagi ke beda. Oh, engke saka dinto. Kontak dan kakek. Oke, saka dinto, Pak. Iya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam. Kaya tuan. Oke, tujuh. Dari kali maka. Ken dari Sabang, kita nak sampean corak nang tenang, ken layan tar. Oke. Wala ka tuan parlo. Entan ken en main. Ping. Adin to, Pak. Ano, ngantul aing ngagawe kopi. Ya beda tamu tak undang re. Engki. Ampun aja ki repot lek. Nah, pun kalau aing gak tuan, ini biasa. Ini kasera. Ini kan anak bunda. Oh, anak sampean lambek sikini kasah. Ni kak laraje ki. Yang kijek pakan nih kak tuan. Ni kak ku tak lambek. Ku tak siki amiran kasah ni kak pun laraje ki. Engki, apa kalan pon nih kak tuan? Lah bekalan. Engki kak tuan. Ki alhamdulillah. Berarti sampean lapor aman tuh wagi. Ku tak engki kak tuan. Lo bareng ngajak ekonin nasang bekalan. Ngajak ya jalan-jalan jepun. Saya nikah. Yang cuman siapa nikah le? Keduan anak abekalan nikah cepat lantor Pak Ajelan melolo. Takut terjadi hal-hal setidak diinginkan. Engki pas katina apa? Cek nih kampung dari titik adat Madura. Manabi abekalan. Tak ajalan dua-duaan. Niki kerasan sarang tatangke. Sangku tak anda, bener sangku paksaan. Guna tangki sebagai orang tua, mana bingung tela anak seneng, guna norok seneng. Lek kelakuan si kurang saya, cek petiti adat. Sebab mereka hanya diikatkan oleh sepasang cincin. Jadi, selama ijab kabul belum diucapkan di depan penghulu dan para saksi, selama itu mereka bukan muhrim. Jadi jangan salah kaprah. Sampian bakun situ sah, pas orot ketinika. Engki bener kak tuan. Cuma pas katina apa mana bingung nikah. Engki sampeyan sebagai orang tua harus memberi batasan ke putrana. Celangan kui adat melolo, syariat deh utama agi. Munla kelakuan ria, adat ben syariat. Mun menurut syariat letak tepat. Aji lah tak pantas kebaik adat. Jadi antara syariat ben adat dia utama agi syariat deh. Cek pengadaan adat malah tak keliruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek bakal seping. Tujuh. Ari bakal cepingan. Tujuh. Ping, ya berapa kalian yang pagi kopi? Mun engak karo benar tak kalamisa bagus kang kakulina lemes terkalem tatin kuro benar serasi bengkodunga mikir rasa bosan keromun ketemu bunga ate bulan. Adun lang Pak. Ini Pak. Wih, para joker betina berdiri Joker, jomblo kere.